I just wanted to ask you, what does this day mean to you? What does it represent? I think 100 years. 100 years. What does it mean? Well, I think it's something that it's a good memories of our papa, the WT Ratana. And I think it's such a wonderful occasion. It happened today. So and it's a lovely occasion to be here. And it's to celebrate the 100 years. No, kia ora matua. Ka hoki atu ko whāro, atu ko whakaaro, 1918. Katimata ko tiri ko 2018. The 8th of November. And for those who don't know you out there, can you just let people know ko ai koe, who are you? A ko hau nei, tōku ingoa, ko tāmati, nākoha, pāhau, whakatipu au i ke Ngāti Prau, Taira Piti, i tōku manga ko Hikurangi. Hikurangi tōku manga. E tino maunga tēnā. Ka heke mai te awa iti ko te mata, ka rere atu te waiupu. Waiupu, taira te waiupu, ka rere atu, rangi tuke, ka tuku atu, ka hawa ki nui, hawa ki rua, hawa ki pāmama. Tēnā koe. Kia ora. Tēnā koe. And kia ora to everybody watching this little broadcast with Matua Tāmati over here. We're just having a bit of a relax before the big day starts. Ko whiti mai te rā. Ko tino te wera i te heke. Te māramatanga o tēnei wā. Anei te tino māramatanga kua tau nei. Kia ora tātou. E tū whānau.